Kaunti ya Tharaka Nithi ititongithitwe banene mukondo uyu ni makondoria mambura taburia kwithiritwe gwikara miaka ya ukabire akiaria mubunge wa Ntwaka kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na arombete Rais Ruto gutigira Kenya maria matongithitwe ni ashara ya mbura kimera giki ni makuribwa ashara ino nacokete ongira gicunci kiria gikinene gia akarima Tharaka ni arithi akiuga ndethia ni iringikite banene ni mbura aritia kirekeria mbeca cia GAF kiri ikundi mwanya mwanya ntere cia Tharaka Polo Kabithi enaino. Jumbe mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngugi Mwindu na oranwe deputy party leader wa kiama kia The Service ora hakeri ugite mwankira thaino kaunti ya Tharaka Nithi ote riboti yumirite antu baikondorwa imugwe kiutha tena mbura nkoruku Nino ikwari na flooding, kwari na mafuriko, Mkondi, Mbethero, wapi karibu kila bando pamwe baura na roje baba ngi batweka displaced batura manto matura ngaibo egatha ino Tharaka Nithi kaunti tie kesi nkorenko wata chuko tie nko wata serious ya flooding onu nkuona kwena tondaliri nkodire mnkona biro kega utoka imbati toreti murunga twenderete ronto ndoire kundi gaturuka kinyakarabati kaingeria kinyamiro nikingeria anto tumenyereni Aramona kuria ntu gutigiri bakwimenyera mono kagita gakambura Susan narutite mbito kiri rais wa Nthiguru Dr. William Ruto gutigira baraba ukondorwa imugwe na kunyangirwa into bia ibakuraithirwa baraba renkanite mbia 20 mwaka muthiru December ndisi anenkanitwe cia mantume Manchester ya mbura ya Ronino kwa anenkanitwe 1 kira MP na nengeto around 19 million nitukoromba kinyendo mbesa nire keru tutigetere thene kaimba ibara keru bakara na chio na cia itomero bwega thakana yonthe kumaya mbirite mwanka na itina gwithiete minda yonthe ni athire na roye baba ingende ngotie cho no mtatia kama toa thakana antu ko thokumbe nyamura methetu ni athire iro bya barandeti bya athire ibashugurikiro baba inge batore makumbo mathagana tabinge batore makumbo mathagana tekariga ward kuthi Tharaka North kuthi mwanka na rochweni minda nimekamate ibasubira bamwe batiketha na kire kurithirio guku Susan akiwa kinya baranya mochao cia ndithi ciombete kuringika hanene nonto bambureno akaruda kia compensation mono agechuba mantu ma pastoralists imbera thirikari ndene menyagere getarantu baba rethagia pastoralists iba me Tharaka ona bwise mi pastoralists by the Tharaka ntu baba ingi barethagia mono commission hii ete ya ntubara mbori ciao na ngombe ciao ciakwire gitara kwa ina thano ila ciakwire yora na mbinambi ba compensate tonto ba northeastern ba compensate tonto ba Masai na Samburu ito kwenda present ya ririkana ya kwamba Tharaka Nithi kure antu ba yokete kurithia Tharaka Nithi Tharaka yonthe entire antu ba gamba ngombe antu ba maraya na iti antu ba chuke gamba ngombe na iti mono na gweta wakarambare na gube gwete kurithia na mburi cici athire nende wira mbinge ndiko kondorwe cia urerwa boe itikomba kugwata inya so baketha competition ya pastoralists antu bonde bakaruthagira antu babeta wa parethagia pastoralists ibarikana ya kwamba Tharaka Nithi county almost 60% ibarethagia mburi mbito ya Susan kiri mugongo atodongira ndoye ni chena chifurikete chena makondoria atomenyera imo no anabeto bathi gotarwe tukamya bathi yangata pena mto munene ukagitata ukabachubira tindo echio ngitomenyera ni anabeto manto nimenge muno kirehe ndikithiria ari akariba ntere cia Tharaka atibere abatwe gitonga murugara na Susan Ngugi Mwindu mona batiri gukinyukira urago ungikire kurura gitikia gavana Tharaka Nithi kire kithurano gitukuwata tiko makatoka denomination baba ngeba kwenda tupambana tuwatane ndebeni otie mtoni ontuko noemwe nkera nebere atinande kerie gite utigete kirekana gerua gite thino kikareti muthomu anjoke ndigora gukaruruka ogu tugakirwira atwakirwira Tharaka imbije ne ndeboge tinde thimete otie mtotho gothaka gerine te kunyete nchobete Tharaka ndona bwekali nchobete marando na burekali nchobete chuke gamba ngome na burekali na nde very sure ndamethimo guna wirira nkuruta ntotho ni wera nkuruta kenanto bakama kira kigerio itarure gekinya yonke gwendeku utiwe nkwerebere ora akwegwa tiebera ntotiwe nkwerebere tupatane kwa ndebe mwamuzi mupigaji kura nunde na kiama yakwa ya The Service Party ipa pampane na ubarothi bya mali binge nimbe kunyetende go nankarwa independent mintatobwa ngida berie karana ubonchore nchamba bande tara nchambera bande tere taringania nde bathende bathure nchamba yo bande tere na Tharaka tutajipanga tutinde ndebeni bukatwa thurane utiwe nkwerebere urakwenda kwene tuthiena nunde na imani imbetigetie mwathani na ntatobwa Susan aritio muthenya ngwe mthere ntere cia Tharaka rira kunyagagira ikundi mwanya mwanya cheki cia kwiguna ndetwe na gekeno mono mama
Susan Ngugi Mwindu agoturetera cheki ya 120 ya kugura mbori nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka Bitu wa Paul Ogwakabithe.